bia nyini bia no omunya odo emre bi me hye bibia se but dodo na tie but ebi amfa nti me say team mu biem Ghana flag no uwobi Ghana flag no uwobi Ghana flag no uwobi me busao Ghana flag no uwobi watobi uyusubi watobi uyusubi otan hu Ghana flag oman bia wani nje wo flag ho no nya de obeku ani de meye nansen eyese let's build from the foundation your foundation no asay if we say de ye hwan wo soro ho no enye de ye hwan wo soro ho no enye tina na no meka say ye ni enkwada bone ye wo mpanyin bone nti men ka say akra bone onya akra bone oye panyin bi na ohwe no e na oye de oye no akra no de oye ne ye de ohu se wo ye nti men ka say oye akra bone de ohwe de onum de otie eye wo panyin no wo e na ama ne yesa nti men ka say mre di akire ne nkura bone beba ai panyin bone no ne ma nkura ne ye nkura bone yamfa emra panto ene egitu mu ase ebedi dwirim nti akra no onyina wa hu sam ye tichani a mennya sika edan ne mintimi nsibi se me se me ye tichani pa me ye tichani me ye police ni de krojen pa ye adwuma and I want to address the canker me say empanyin bone ena ama wono mu di akire ba ni nyina nso ayo madwen so mefo madwen eno nti na wutu obi afo so ontie because panyin no onye papa na me matra se ma hu se panyin timi wia yesusa no ne anim se wona wanyini no omu benya adwempa ama oman ne anim se so obi eye krachi ni a saa nipa no oye krachesem oye ewurabasem enti on be wie sika na obi nso ode sika no eye adwuma ma oman no na de ye ko school be wi ade ye ko school ni abe wi ade ye ko school ni enya akwanya ni abe sey no ye pe ohine di ohine na wo pe di no enye te se ohine no de ba beboa o ode ohine no e ba be sisi aton saase de ani kwanse ye ton enti e be den no bi nya na adwen se ono so nya ohine obedi de enti ne ye de enti ye bomma e bodua ebufuo because me di ohine na menya asase bi aton adwene na ekuta no nya de Ghana ha position dodo na no enye position a ye de bua obi o eye position a ye de sisi obi enti di asem ne yake papa ye friend McClelland otro buku bi otro need ni bi te said de Abraham otro de nipa hia wo wiase ma no McClelland trichotomy of need otro say onipa bia wo need bi ade hia no baako need for achievement opeso ye bibi baako need for affiliation opese obi apese ode ne ho bo obi ne e ka se ote kokoso na me nana ye sei me papa nie me papa ni Ibrahim Mahama me nana ne otumfo obi apesa na momo can need baako bi o say the need for power to me McClelland no can to me hu asem o say to me ne wo mu mienu ye wo mu mienu ene da ho no thank you Jeff bra Facebook na nebehwe aha ye ba ye sua de anopa no ansa ne ahye ase enya NDC ni MPP ni ntia by this time you should know me say discussions bi wo ho a emfam faso bi am me nka ho asem I'm not even interested in the noise
A noise, mommy. They wasted time on discuss with radio, so a noise, mommy. Na Baumia say, and I can po ye say, and a ye say, and a Baumia, and a wake of her, and a Attorney General say, and a OSP. We waste our time talking about useless stuff. Why? Because and the nano China. I had information in China. I say, what unya degree cry, there are certain discussions be cry, my own discuss it. Because some person on mine sorry are discussing relevant issues. And my issue ya me de buy on my ye serious no and could be to us one man be national issue say and cranny domusiano problem wo no be a kantien take it there be center stage ye den Baumia say can ya pon abronye did obi atem ayi aboa papo akeka kawe miracle aboa just say kwesi carton say enu nsem hunu na ye be sorry anopa ne ntimi na de bia wa ye drain because we are not practicing we are not doing anything etimi improvement but Omai no da so kra nioma wo da so toto papa so wadi ane kra wuntimi manage ye bibia wo kra nto so kra anwan ne bibia wo kra wuntimi unya bibia bi oto wa sori anopa nsem hu na wo dwene ho ane Baumia ne kan Japan no mbeba 2028 he kwa brechire kohwe yenya to abawia Enfie mienu miense di omanim ne ye development enye politics a development so be ye na adwen so se oba se ye to aba mana ye hwe nipa no ne yobia ne nsusiye ne nteteye enye se wo sika ye nim no free tete enye no ne ye de to aba on say I don't blame you because sana system na kwakoya nti e difficult to say ye betwe ye ho McClelland they say the need for power to me. Now, which is how to me now, McClelland do any power can want something to say. Nipano, to me, ne womienu, bako eye organizational power. To me, I will pay ewo, a juma womu. And Tebi, I will say, me a producer, me nan come in a me a morning show host. Morning show host is me nan come a programs manager. Programs manager, yeah. Oh, me nan come a general manager. General manager, so me nan come a COO. And Kenya Bonnie. Nemo me no problem here. I didn't attach this our pesa oye. And come me pan and me a president. Enya Bonnie. And come me pan and me a manager. Enya Bonnie. Nemo adwene na eta we kyeresa wo se wunya obeye no ede ya ntinano na mibusa se e kase obi anya bia KM boss regional minister CEO ye say congratulations ntina mibusa se ye ka congratulations ni se ma utiri nkwa na ye ma utiri nkwa se wo ye KM boss na ye ma wo se koye adwuma na se kowia enu ntia ana se oh we de ye nimzuba na oye KM boss a yenyine benya bia di nti we de eno ane se ma ni tiri nkwa ye ni age ezeti ye ma ni tiri nkwa se koye adwuma bo man na na se ye ma tiri nkwa se ya ba na aba nso ye benya bia di Nhyira FM ye ena mi busa wo adwene me ne wa adwene na ekasa mi busa se eya na tumi na ye nya no as obi ebia ya kase ya point no se onko ha no eya ye mani tiri nkwa ne ye etiri nkwa a eye de di sika eba fie ne ye botom because ya ban na aba anase ye ma tiri nkwa se koboa oman no because de mehu ni nyina ne se fu soje so mani abri ni nyina ne se ye nya bia ono so benya bia ba fie me so menya bia di na mini mebusuafo because my bre 8 years enya te se my bre 8 years na aban no meboa ma ye nyina ye ho ntoyen the need for power McClelland mi busa na no pay to me na ukuta no ana to me na wo pe no o pe de aye den ohene to me na ekuta no de ye den manager wutie mi to me na ekuta no de ye den judge nia utimi kasa judge utimi kasane e hopo sa tumi na nyankopon de ma no o de ye den Mr President tumi no de ye den parliamentarian tumi no o de ye den journalist a wo kasa na nopa
out to make a some obi eti tumi no o de yede na de amana ye wese kra ne se wokọ wona na nko metimi atete ye eye asofo ni mu a se kra asofo na nko metimi aka sebi nyansa sem bi a kire ye no se yenya asofo a omu kire so omu na wotumi chen obi o minor say Nhyira FM. asofo no na nka first ye ya ne ye papa mu malam ni imam foi e na nka ye kom ho omu nso so asai efise obi a kire tumi obi chese me na me prophet 2 prophet 1 prophet 3 prophet 8 me na mitimi ton adwengo me na mitimi ton insuo me na mitimi ton sobolo me na mitimi ton wei me na mitimi yesei me wo matwofo wo ye bebo e na aba kristosum da ben e na me prophecy ka ensemhunu na sesei online no enti won se wo hwe ba bia na emfa because bebia wasenka edi asundie ba no obi a ye show off obi a cheso owotumi because obi a won nkrofo the only thing abenya ne say ubenya soja kakra ubenya police for kakra ubenya macho men for kakra ubetimi adi nsɛmhunu bi a wopɛ wɔ Ghana ha Nhyira FM. me say Ghana opa di nsɛmhunu the only thing is say ubenya judge adamfo lawyer adamfo soja ni baako police ni baako politician baako wawie enti nkanyame asem na ye ka no ene tumi na ye nya kakra tumi kakra no sofo no tumi na wo se nyankopon tumi na yesu a wono benya sa tumi wanfa ene asofo nyina sisi nkrofo konso enti oman no asori no enkoye oba chiefs traditional nso a they are more corrupt ahemfo no bebre ye corrupt ahemfo no dodo na te say uhwe o man say na wo hene otimi chance ase left and right obi antimi nkana asem wodi sika no oman sika oya na ye twadwan man oye de opɛ oba politics nso a politics ne de monyo emfa na de ehu kura ne say akrachefo oba universities na universities ne nso e wosenka wo mu nso timi dwini yie eboa oman no say politics na timi akɔhɔ ama utimi ye doctor timi ye professor kra just a power to me no nye to me ye me na me ye professor ma kyerɛ de ho ahwan because school wo Canada na we kɔ Harvard na wo de okɔ no wa ha na aba aden just be bia nye ba ukɔ abrochire oman a eye serious na do you know what they do? They make sure say adie bia omude eye no omude boa oman no nanu Donald Trump onim Donald Trump amede to so ama president of United States of America oshia akrachefo a omuye technology Mark Zuckerberg do omuye Facebook woma omuye Amazon omuye Microsoft sa technology mpanyifo Donald Trump say momra na ekwan be so na mbefa so aboa me Donald Trump Mark Zuckerberg ene uhwe ni wo Facebook young guy na onimi age ye pen nanu o say me the $600 billion Mark Zuckerberg me the $600 billion ebe share ye economy unim $600 billion $600 billion no si de ma Ghana problem nyina betimi asolve akora man sesa aka bibiri unim $600 would divide 600 by 3 billion because 3 billion na akrachefo call parliament ko you two mu say yenye 3 billion pe o hwe photo ninie be hwe bi o Facebook because some na me pese me kana yete se me bo mitrim oba Facebook a hwe Donald Trump nie ne yiri nie discussion o mo discussing nya meko 3 times enya 3 time discussion zo enya o na poni ba o mia discussion zo Donald Trump say muna musom America for enti momra ne nyine ho se ebeden na maboa ama technology because baby wiase aduru no say wiase ko bibia fa ne technological world enti AI ne nasefo ne enti no momu ne the future enti momra na mommeboa me na mentimi nsom Microsoft nie
young boy Jeb yakata Mark Zuckerberg Facebook nie ye won kofo bebre obia we so say me the $100 billion beshem we say me the 600 billion beshem we say me the 200 billion beshem economy nim e wa America one de nkofo dwene ho wo de na adwene ho e de news na nsɛmtrɔfo kama wo dwene ho news ben na nkofo wo de busame wo so ya no pa wo tuni na wo tie news a me kan yanuanem nsɛmtrɔfo yi die news pa na e ka kire wo die news na e ka kire wo dia news no uwie na wakoma ye oya eboa wo news na ya ye ka kire wo no news na ye keka kire wo no ne se ase di nkati ase yamini se bawomi ase aboa popo se we atutu bia ma we se sa news no wo sori anopa na utia wo hoto wan se ya ma wakoma de bia no wakoma ye oya or maybe Jini Chrono air planning in the next 20-30 years. Ya may agia to say Chena Yesuba, into Intimicram planning ye. Nhyira FM. Ya dia tumnia ye holier than thou, and ye pay heaven a call. Heaven is why ye qui, yen ye galam say, Sa Jini Persia de call heaven. Somebody is planning his life in the next 20-30 past years. Yet ye to me, Enra to me baku, me nubia, just say ye can't want them. Papa bi a friend of Pobia, Cameroon. Yetiana near catcher, Papa no Timikra Junsoguno. Pobia, Cameroon, were 92 years. Cameroon former South China Korea Benim, Asama Pobia, were 92. And 93, were 93, Papa ne 93. And Obefri Omusukra there 7 years. Unim Pobia, Meso Timi Junsoguno, or a president, what's not so about for 10 years, or so on free so. A womanim so yare but wonim de ntia because enkophobia church ni ho ahia omu disika ntino o mama papa we abegina in the name of president but omu erule Cameroon pa ye young guys bi ni enkophobia omu wo interest ntino yemma papa we ntina ho as the president but ye ne bedie enti enra Cameroon for say hwia banimu a to aba hwia banimu a e de akoma 92-93 akokora we ya me so otimi dwunsogu ne ho odwunsogu ne ho na onim de ekoso ya sa to aba ama no say on santra so 7 years enti po bia be wie no na wadi 99 years Cameroon Africa enti broni tra o say bibini so ye nipa o Nhyira FM. papa ni nie Yasa to abama no wahia benimama after 40 years or still now no kwa ne nim nyansa Africa na betimi ehu sansem hunu no Africa Cameroon for koma adi omu ne ntokwa papa we otimi dwonsogu ne ho yato ama no yenya nka bi nhye mu no nso Alassane Ouattara asa brand papa no wadi 83 years we di 92-93 Alassane Ouattara eno mu sa to aba Cote d'Ivoire we wini aboso we wini hwe ne yire onye oba bi obedi sika na ma no onye oba no wantufo aware bi wo ho akware no onye oba pa no wantufo anka se jansem hunu na ono so besoa so no wadi sika na nti wo ye batan a o batan de ohia ne se yo betwi nanim pons aye na ni makeup no di ni kru a wadi 93 years achi se onguso anya president wo bro nim se ni kru kra yare eno Ouattara nso the same thing no mas ato ama no wadi 83 years Cote d'Ivoire papa nie 83 years wasa wini o wini 87 because ne nkrofo ni nyina common wachi om nyina tum papa we nti nipa wuye papa we oni Laurent Gbagbo 2010 monko cheke the records ono nti nipa wuye papa we nti nipa wuye because na Gbagbo say ono so ye president because on Chema Ouattara me wini because of that about 3,000 people died because of papa we and they were the first second third fourth this is the fourth term what me answer some constitution no Nhyira FM. Tima ka just say Africa a problem no me hu entina me say heaven bi wo ho pa me hu de entia wo say Africa pa ni ekobi because nyansa be ka kire wo say enye ono nkwa nim nyansa because ye kra no bebia ye duri ye tena se kakra bi kra ne abre e dey na 83 years no betimi aye enti ono nkwa nim nyansa
and so Cote d'Ivoire for Gia Thomas Akoto Amano because enyo no ye wonkofo bi atwa ne ho ahia na be disaster no Ghana ha problem ani ye mu bi kan say even na Akufo-Addo otwa 2020 no na wo so free so because the neighbor do no ntimi nya adwuma because ahodin ni ho ye nyina ne anim o ma no matwa ne ho ahia nya anim say nana no waye mre enti kodi first time no ka bia obema baomi atoa so na se baomi atoa so am metete sa arrangement ni bi se nka na wie 2020 obe hand over na baomi atoa so no atimi no bia anim se nana ye mre obi anim hwe amania ye kan ho asema nkofo nte ase wo ye nipa udru ba bia ohonam ente se abrantie Nhyira FM 83 years dey no betimi aye 93 years dey no betimi aye yakoto aba ama no nkofo nipa kuo mu nipa wu ye because of Ouattara and that home based on events during and after 2010-2011 Ivorian crisis an estimated 3,000 people were killed in the violence. While the conflict resulted from the incumbent President Laurent Gbagbo's refusal to cede power to the internationally recognized winner Alassane Ouattara, both sides were responsible for committing human rights violation and civilian death. One say ebaye no, some penifo mienu we because of them nipa wuye. Unim say after many years, I think several years no, omu mienu be kabo mu, e de omu bone che omu. Me ka asem we akire wo say woye oman woye fu soja mo adwene mu na ho woye fu soja ne e ka asem na boaye ne enchechire oman no enya political party Nhyira FM Fasa picture celebra Laurent Gbagbo ehia ayi Ouattara after me wo mu mienu ntinipa 3,000 plus wuye emma enkwada won nipa wuye yante se Laurent Gbagbo ne nkrofo awu yante se Alassane Ouattara ne nkrofo awu enkofo na no mu support ne ye emma mu tuo mu fie hwe after many years bra hwe omutia abaifo we mienu nipa wuye omama wuye no mabusiafo etete baabi omu da susu but enne omute so we si won free so ono so baaye no watimi atintima ma constitution na giatum enti wakọ 1 wakọ 2 wakọ 3 se se wo se ekọ 4 or 83 years Nhyira FM 83 years we he eno mo chia no 2 million de 2 million de na wo kuta 2 million wo nko a pese o kire se oni nyansa no o pa kire se me de bia me ka se ade ba ko a me ha me ho kra ne 2 mi me ha me ho kra se me no na se ope me de be ma me ni sa time no yon nkofo bebra na ye pese o ye se me si me ni time me nye me ni sa time no me kroma hinia bi be si ho ma me matata mia brebe me se me nye me tu me mfa nya hwe ahinie no kra me ni sa time no me nkoje mo me so obra me ntimi nya because me ni sa time no enti ade ntira me ma obi obetimi aye me ma ne nye na nyame ampatani ankasa nke beji atuma na John Mahama so ya pusi a yes go timi ko third time no so akọ afi obewie no na nkofo apusi na o obetimi akọ fourth no assistant constitution no chese ya adwene nyina ye tumi ni de ebedie nti ye nwene oman no ho enti no oman na say no timi ka ba be susu say na no de wuhu say enkra na say no enkra ne TikTok edi ensemu no wo wa mobra pantin kra na so afa akra ne no ntramo a ohun say wa nka ho asem sa akra no eye radical ohun say member of parliament wo ko sa akra ne didi panyi atem ohun say panyi ni so didi enkofo bi atem enti eno do melevo ka asem bi yeti kroma ne ka say John Mahama ye kromfo MPP fo antimi anche no watimi akwa ba be president ene ono so che MPP ni obenso ebeche enkra ne ye nche na Akufo-Addo da there's no way yera John Mahama obeche na Akufo-Addo da there's no way national security ni attorney general ode na Akufo-Addo ebe court da onye ye be protect na Akufo-Addo
So obedi dream, say when the dream, say the decisions, say one ni there's no way. Because you're the mrafo say president bia ewie a 3 years. But me no mienu say me kodi boni a yetimi ka time say crime does not expire. Me say na me Nana Jantuah me kodi boni a ye betimi akotam anytime. Wo ukodi boni bia ye be ka cho say wanya di sa boni ne de ye betimi de wakọ time bia. But ye de agiatum because of JJNT. Ye jitum say president bi wie a over 3 years into 3 years ni twema untimi mfa ne nkọ to biem. Sa krono we sa mrafo we ya giatum into a bad day na John Mahama on go scot free. Se na ya mpasa ne nneoma no bia oyeye ne na ya krono a MPP fo ntimi anche John Mahama antum. Se se ahohoro no ho amana ba be abode foforo. Ena se ono so aba o be chi nkrofo bi atum. Ye bechi krofo ni nyina ye do mekọ court ye mfa na akufo ado nkọ court da meanwhile krono na ekọ so ayesusu no obi na hwe ye se enkoso. But I can tell you because John Mahama na no be ka che se o na akufo ado kro frame Johnny o frame Johnny nti se be protect Johnny be protect na akufo ado se na akufo ado wi asika wa nwa asika National Cathedral na ye ka nwa asem ono akasa tam a ye nyina nim say it is not right. Ye be ye kokwa asasa na 3 years na twam enti wo say 2028 no na akufo ado nso be ba be ka kire ye say ye nto abansesa ho ahwan because that time wutimi mfa ne nkokọ hwemra fun we me no mienu ye mie ya no ene ya gia tum ba wo di bone de ye se enko nanu ye na Sam Jonah, former Anglo Gold CEO. I say over Quadan Kakrakaye CCC's Lego ne ho nyina no. Bibiri na anye papa. And into no be a person your politics because so your politics are betimi atodan. Enya won see over $9 million. Say teacher ni bia na accountant bia na kechia no enya ne hwe no ekoye politics a obenya sika. Me na Jantuah metie say me pese me janam koye politics a me shebrebe sesa because I want deals ne beba o manu ntimi nkwa abrochire ni bi international school no manu ntimi nkobi community school no manu ntimi nkobi Nhyira 104.5 FM.